Za novu 2026. Obeležit ćemo 14 godina kako postoji tura Beograd ispod Beograda. To je tura koja je postala kultna, rađena je po knjizi Beograd ispod Beograda. Osnovni cilj ove ture jeste da postanete turisti u svom gradu. Da ga pogledate s neke neočekivane strane, baš onako kao što su vas po mnogim evropskim ili svetskim metropolama ljudi vodili, pa vam skrenuli pažnju na neke detalje koje ste zapamtili. Cilj je da se vratimo među pretke, pa zato obilazimo rimski bunar, zatim vojni bunker koji je donedavno bio vojna tajna do 2008. Onda silazimo u Barutanu, to je velika veštačka pećina ispod Tvrđave. U njoj danas čuvamo najstariji antički spomenik, jedna nestvarna vremenska kapsula. I za kraj idemo u vinske lagume u Karađorđevo i cela tura je intonirana kabaretski, malo duhovitije, da razmenimo po neki osmeh.